Ovaj dan započinjemo na večer, taman iza posla. Nisam ništa snimio, kasno sam sinoć lega pa nisam mogao stići u teretanu. Pa onda sam otišao na posao i to je to. Sad nakon posla van, sniman. Doslovno sad ću vam snimiti trening i to je to. Pa se sad vidimo za sekundicu. Evo kako stojimo prije treninga. Evo nas, gotov trening. Sad ćemo malo da vidimo. Malo mi je daleko, ali okej. So
Nije loš. Opet ovo sranje pijemo. Evo tu smo napravili jedan pre-workout meal od nektarine i lubenice. Sad idemo se uputiti prema teretani. Obasjalo me sunce kojeg nema. Padala je kiša neka. Tu nam je voće. Danas nam je pul u teretani i nakon teretane na posao. Gymshark sponzorirajte nam, sad čak nije majica Gymshark. Današnji fit od 1 do 10, bez tene. Fall down and drop the weight on the floor, who cares? Who cares? But if you make it, I care. I want that. I want you to fail, and I want you to get up and do it again. Same thing in life, it's the same thing here. If you can do this, you can do anything. Anything. Right now, you're 5% away. 5% away from being champion. Gledajte, najbolji vjerujem. Ovo vjerujem, znači će vam bukiti zadnje rame.
Stari, kad imaš veliku ruku, šta ja ti kažem? Gotovi smo sa treningom. Bio je bomba, šta ti kažeš, Benji? Stari trening, odličan. Odličan. Sad idemo na posao, pa se čujemo nakon posla ili na poslu, vidit ćemo. Evo nas nazad. Uglavnom, šta se iša reći, završio sam s poslom. Na poslu isto nisam apsolutno ništa uvatio snimit, ali evo čisto ću vam sad navečer malo bacit neki update da ste u toku šta sam radio. Znači, ovaj tjedan ćemo odraditi jednu mini kali natrij pumpu. Za prvi dan kali natrij pumpe sam povećao unos soli i unos vode i to je za sad to. Sutra sol normalno i voda normalno. Ja sam umoran, baš sam umoran. Satralo me ovo dizanje u 6 pa na posao. Danas sam baš satran. I eto, čisto sad sam uzeo mobitel da vam nešto snimim. Imam još popit multivitamin, magnezij i omegu. I to je to. Vidimo se ujutro. Umriću. Jutro smo se digli malo kasnije, 7:20. Danas ne ide na posao, ima naručen sam u ortodonta. U 8 trebam biti tamo, pa ćemo onda nakon toga baciti trening. Sad si ima obrija, pojest što god, pa idemo. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard, and I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious. Ovako, znači, ispraznila se baterija od mobitela, pa nisam uspio snimiti ništa na treningu. Pa ću vam sad reći, znači, radio sam čučanj, danas su bile noge, radio sam čučanj, pa onda leg press, ekstenzija, fleksija, listovi i sad ćemo samo odraditi opet plank, 8 minuta, pa da vam ne snimam samo to. Neću najvjerojatnije ni snimit, možda stavim, ali ne vjerujem. Tako da bilo bi samo edit u plank. Ali eto da znate šta sam samo radio danas. Tako da sad imamo još plank i to je to. Došao sam kući iz teretane. Tu nam je prvi obrok za danas, točnije prvi pravi obrok. Danas sam malo ukasnio, 2 su sata. Baš sam bio gladan. Znači ovo su zobene i banana. I malo veja, bio sam vam stavio prošli, ja mislim, vlog recept za to. Možda vam stavim opet. Pa da. Najbolja stvar ikad.
Dan 7. Opet poslije posla. Zato jer nisam stigao ujutro. Točno nije da nisam stigao, nego alarm nije zvonio. Ja se budim se, a znaš, vidim nešto meni previše nima svjetla. I ja tu gledam na sat koliko je 7 sati. Ja rekao jebaj ga sad. Tako da sam rekao da ćemo poslije posla. I evo nas sad poslije posla. I da, to je to. Strength is the only thing that matters in this world. Everything else is just a delusion for the weak. There's only one certainty in life. A strong man stands above and conquers all! Sad ćete vidjeti najbolju vježbu za srednje rame. On radi leđe. Rola muita putaria. Šli smo trening. Nisam snimio zadnju vježbu, nema veze. Nismo danas nešto pretjerano radili. Sol je i dalje normalno. Voda normalno. Sutra smanjivamo najvratnije vodu. Trening je bio bomba. Baš je bilo top. Tu nam je i Benji. Evo malo kalija. Evo nas, stigli smo u džim. Danas radimo pull. Danas mi se jedna zanimljiva stvar desila na plaži. Pa ću vam to ispričati poslije treninga. Sad ćete vidjeti mali edit. Pa se mi čujemo večeras.